Ali ste znali da u crtanom filmu 101 Dalmatinac Cruella de Vil je zapravo serijski ubica? Da Cruella ima teške mentalne poremećaje i da je priča zasnovana na stvarnim događajima iz Engleske? Šta? Slušajte sad sve, znači, zanimljiva tema, znači, se usereš. Da se usereš! Jedna od najmračnijih fan teorija kaže da je Cruella zapravo dugogodišnji serijski ubica, a da je priča o šivenju kaputa od pasa samo mali deo njenog pravog zločinačkog života. Njena obsesija krznom nije modna, nego patološka. Cruella ne želi samo luksuz, ona uživa u ideji da životinje pate, zato insistira da koža bude sveža. Mnogo pre Dalmatinaca postoji teorija da je već ubijala ljude. Neki fanovi tvrde da je Cruella imala misteriozne zaposlene koji nestaju, da je imala kontakte u podzemlju. Ona dva lopova, Horace i Jasper, nisu samo obični kriminalci, već saradnici od pre. Postoji teorija da je Cruella već bila poznata policiji, ali da je njen status bogatašice i veze sa elitom drže iznad zakona. Također, Cruellin lik ima teške mentalne poremećaje. Lik Cruella je proučen kroz mnoge psihološke modele i mnogi tvrde da pokazuje znake narcisoidnog poremećaja ličnosti, psihopatije i naravno i paranoidne epizode. Neki fanovi smatraju da je čak i zavisnik. Njena mršava figura, podočenci i neprestana euforična razdražljivost vode do teorije da je Cruella koristila kokain ili amfetamine, što se stvarno i dešavalo u modnim krugovima 60-ih godina. Također tu je jeziva simbolika u imenu Cruella de Vil. Cruel znači okrutan i devil znači đavo. Neki tvrde da je ona personifikacija samog zla, prepoznatljiva po prstima koji su više nalik na kandže, maničnom smehu i onim njenim jezivim očima, tatulio i izvinjam se, kontraverzne činjenice. Priča je zasnovana na stvarnim događajima iz Engleske. Možda najvažnija tačka, autorka originalne knjige inspirisala se stvarnim modnim entuzijastima 1950-ih koji su tražili egzotične životinjske kože. Postoje zapisi da je jedna žena u Londonu planirala da napravi kaput od 60 živih štenaca, ali je uhapšena zbog krađe životinja. Što znači da Cruellina obsesija nije izmišljena, nego je samo ublažena. Također, mnogi ljudi veruju da je Cruella zasnovana na stvarnoj ličnosti. Postoje glasine da je Cruella delimično inspirisana modnom urednicom Dianom Vreeland. Ova žena bila je poznata po okrutnosti, emocionalnoj hladnoći, nehumanim zahtjevima i maniji za perfekcijom. Disney se doduše distancirao od toga, ali sličnost je zastrašujuća. E sad, koliko je to tačno, jebem li ga. Tako da to je to za ovaj video. Kažite mi, šta sljedeće da probam da userem?